Nogometni klub Bratstvo Gračanica nakon sjajne sezone u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja da marljivo radi i gradi ekipu za narednu takmičarsku godinu. Ovoga puta javnost je sa velikim oduševljenjem dočekala vijest da su na stadionu Luke krenuli radovi ka boljem i funkcionalnijem stadionu. U drugom dijelu sezone Bratstvo je bila najbolja ekipa takmičarskog dijela i gledajući tabelu nakon pauze, nogometaši Gračanice zauzeli su prvo mjesto sa 36 bodova, 3 više od Tuzlanske Slobode. Ipak to nije bilo dovoljno da se u konačnici prvenstva dostigne ekipa Slobode koja je ovogodišnji prvak prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo je na kraju zauzelo treću poziciju iza pomenute Slobode te Stupčanice iz Olova. Veliki je to uspjeh kada se uzme činjenica da je ekipa sa Luka nakon pauze bila bliže donjem dijelu tabele. Nakon toga Bratstvo niže pobjede, zašto je zaslužan Faruk Kulović, trener u kojem je uprava Bratstva uvidjela pravog čovjeka za jednu novu fudbalsku priču. Došao sam u Gračanicu na nagovor jednog prijatelja još u januaru, u vrlo teškoj situaciji bio klub. Nisam se baš izazvao, brzo smo se dogovorili, ja i gradonačelnik, i tako smo krenuli. Bilo je malo, mogu reći, i nezahvalno u to vrijeme prihvat Gračanicu, odnosno Bratstvo, jer je bilo na 11. poziciji sa 16 bodova, 4 više od Kakanskog Rudara, 5 od Mladosti, tako da je bilo sigurno ugroženo. Ono što sam ja znao da je ekipa dobra, da ima dobrih kvalitetnih pojedinaca koje je trebalo ukomponovati ili da prosto kažem trebalo probuditi jer oni imaju kvalitet, to su poslije i pokazali. Znači nisam se uplašio tog izazova, naravno sam tu i priželjkivao sreću jer ovo što smo uradili trebalo je dosta i sreće, nije to samo znanje, znači trebalo je da se posluži jer mi smo pa skoro cijelu polusezonu od 5. kola negdje igrali sa prvo 9, pa 11, pa 13 čak igrača sa po 2 žuta kartona, pa na kraju jedina utakmica u Banovićima gdje je tih 5 igrača, da kažem, ključnih pauziralo. Znači, to je zadnje kolo, nismo imali crvenih kartona, imali smo neki pauza zbog 3, ali to smo uspjeli nadoknaditi. I sve u svemu, na kraju smo zadovoljni, ja sam isto zadovoljan, zato sam i nastavio suradnju, jer opet u dogovor sa gradonačelnikom nastavio sam suradnju. Nadam se da će to biti puno bolje nego što je bilo. Naravno, ne mogu obećati ništa, ovo je bilo možda malo i za neočekivati. Ovo su rezultati stvarno onako kad bi vam neko ponudio, ne znam da li bi vjerovali da se to može napraviti. Nadam se da hoćemo, znači ekipa je dobra, ciljano dovodimo pojačanja, momci rade dobro. Što se tiče mog prijema u Gračanic, kako sam prihvaćen, zadovoljan sam, mislim da se radi o sredini lijepoj, finoj, dosta slično mom gradu, visokom, znači nekakav mentalitet ljudi je dosta sličan, tako da mi nije bilo teško se uklopiti, već sam stekao puno prijatelja. Naravno, tu uvijek ima i oni nezadovoljni ljudi koji prvo nisu bitni, ali eto spomenut ću iz razloga što i oni sami nisu sa sobom zadovoljni, onda oni traže razloge, ali eto, uvijek sam govorio igračima u ovoj polusezoni, dokle god ima takvih koji su nezadovoljni, oni mi daju snagu i nekako više snage dobivam kad se trebam boriti s njima, da im pokažem da oni nisu u pravu, da mi radimo ispravan posao, ali uvijek ne možeš svima ugoditi, tako iz tog razloga sam određene stvari i postavio ovdje. Da, evo, sportska javnost ekipu Bratstva u novoj sezoni očekuje u toj borbi za prvo mjesto i klub se odlučio na nove radove na stadionu, na terenu kako bi se uslovi što bolje poboljšali. Evo vi ste krenuli, kazali ste ciljano, dovodite pojačanja, sjajan jedan turnir u proteklim danima ste imali gdje ste igrali protiv premijer ligaša iz Slobode i Igmana iz Konjica. Osvojili ste taj turnir. Kako to komentarišete? Evo i koji su još turniri u budućnosti planirani? Mi smo krenuli 10. jula, imamo u planu odraditi neki 40-ak treninga do početka prvenstva. U tom ciklusu imamo i 2 turnira i to su 4 utakmice, znači jedan smo završili vrlo uspješno u Doboistoku. Osvojili smo prvo mjesto, pobijedili smo 2 premijer ligaša, pokazali jednu zavidnu formu za ovaj period. Znači, mi smo u drugom mikrociklusu bili kad smo odigrali te 2 vrlo bitne i ne bitne, nego vrlo teške utakmice.
ako gledamo period u kojem smo bili, malo prerano. Ja sam htio početi pripreme 3. jula, međutim prvenstvo je prolongirano za 17. august, tako da smo odgodili tih 7 dana. Počeli smo 10. Očekuje nas turnir sada u Jelahu, sada u ovog vikenda. Nešto, ajde da kažem, ako gledamo po ekipama, nešto slabijeg kvaliteta. Po ekipama gledajući, ne mora znači da je turnir slab. Isto tako probat ću sa sve igrače da iskoristim na ovom turniru, da vidim i ove koji su došli i ovi koji su potencijalni na probi, da kažem, da vidim da li oni mogu nešto više napraviti, da im pružim šansu. Poslije toga imamo još jednu utakmicu u petak u Visokom protiv Bosne. Još nismo dogovorili generalku, to je negdje za tamo otprilike 10. i 9. august. Tražim protivnika. Ono što nisam htio, to su ekipe koje su iz naše lige, igramo blizu s njima u prvenstvu. Znači, početak prvenstva, prvi 4-5 kola jako nezgodan. Opet se nadam, tako je bilo i u ovoj polusezoni kad sam došao, da išli smo od utakmice do utakmice. Znači, nisam prejudicirao stvari, nego jednostavno utakmica, pa dok ovu završimo sa analizama, sa svim, onda idemo na 2., 3., 4. Znači, nismo razmišljali o nekoj 6., 10. utakmici, nego baš ciljano od jedne do druge. I kažem opet, kao što znate, imali smo taj rezultat, imali smo mir, imali smo ono što nam je trebalo i ja se nadam da će to biti i u ovom dijelu. Naravno, puno tu okolnosti treba da se sklopi. Ono što bih htio reći, to je da postoji jedna dobra suradnja ovdje, da kažem, suradnja unutar kluba i jedna velika pomoć od gradonačelnika, gospodina Helča. Mislim da je čovjek stvarno, što se tiče kluba, tu alfa i omega. God ko mislio, i bio sam u drugim klubovima po Bosni i Hercegovini, opet kažem uz određene stvari koje rade ljudi u klubu. Ovaj grad stvarno ima jednog čovjeka koji radi odličan posao što se tiče Gračanice. Da li ćemo mi napraviti neki iskorak u ovom sad dijelu, ja ne znam. Da li će nam se ukazati prilika. Ciljano sada idemo da kažemo mi ćemo osvojiti ovu ligu, malo je to teško i to bi bilo malo pod imperativom. Znači, ne tražimo nikakav imperativ, probat ćemo ovu polusezonu da dobro odradimo, pa ćemo vidjeti kako dalje budu stvari išle, da li mi imamo uslove da igramo Premier ligu. Za Premier ligu treba još puno ozbiljnijih stvari da se uradi. To znaju i ljudi ovdje koji vode klub, prije svega gradonačelnik. Ide se dobrim putem, vidite ovdje i infrastruktura se radi. Znači, ovaj grad, ja sam to rekao i kad sam dolazio, sigurno zaslužuje više, zaslužuje i Premier ligaša. Sad, za te stvari treba puno stvari da se složi. Ja sam radio u Premier ligi sa ekipama, znam šta treba, koliko novaca treba, koliko treba rada tu da bi se igralo. Govorimo o Bosni i Hercegovini. I nadam se da ono što mi je najvažnije, da mislim da bratstvo ne bi trebalo više da dođe u situaciju u kojoj je bilo. Ostali smo jedna respektabilna ekipa koja igra i prepoznatljivu igru, što je vrlo bitno. Znači, u jednom kratkom periodu za ovaj posao koji smo mi napravili za pola godine, radi se bogami po godinu i pol dana da bi se komponovala ekipa, da bi imala igru. Mi smo, kažem opet, kvalitetom tih igrača, jer oni igraju. Igrači stvarno pokazali jedan zavidan kvalitet, jer su ga imali, samo je to trebalo sad, znači, u njima probuditi, napraviti, podstaći da oni daju svoj maksimum i to je rezultiralo i do stanjem na tabeli i ovim respektom prema nama. Sad će nama biti puno teže u ovom prvenstvu jer smo, kako da kažem, ozbiljna smo ekipa i znate kako to ide. Sad u pripremi utakmice kad idete u goste, sve vam urade da vas pokušaju pobijediti. Malo je tu, ima i radnji koje nisu baš lijepe, dok u ovom periodu nisu nas neki možda čak ozbiljno ni shvatili, a mi smo već postali ozbiljna ekipa i napravili smo taj rezultat koji smo napravili.
Gospodine Kulović, hvala vam na ovom ugodnom, kratkom razgovoru. Mi vama želimo, kao vama i stručnom štabu, kao igračima, mnogo zdravlja u novoj sezoni, što boljih igara, dosta sportskih sreće, evo da pred tribinama ovog stadiona Luke ostvarujemo zajedno dobre rezultate. Hvala vam najljepša, ja se nadam, znači ne mogu ništa obećati ali volio bi da kažem da, jer ovaj grad zaslužuje to sigurno, da ima ekipu, da ima više gledalaca na tribinama, da tu ne bude 100-200 ljudi, nego 1000 pa i 2, da jednostavno grad sporta, grad ljudi koji zaslužuju jednostavno to. Sad to treba animirati, sad koliko ćemo mi uspjeti u tome i koliko je sad to, na koliko su spremni oni da to prihvate, vidjet ću. Nadam se dobro. Hvala vam puno. Hvala vam.